Sok atuh udah dimulai. A'udzu billahi minas syaiton. Nu enda bangus ngajina. Dorang kitu lagi nama syakehan. Ya kumaha tuh, dengaran lagi diajar merenan, nya Pak Ustad. Diajar cenah si kehed mah. Cek aing ge tadi naon? Muncan bisa na ikro heula ikro. Ieu mah pan hayo. Maksa yang na Quran bisa cenah ngomongna. Ani kayak ucing. Al-Fatihah ge can balik horeng. Ya kos aing ngaji mah sering aing tamat mah. Tamat naon? Kulhu. Entos satu tong pasea. Gara coba ulang deui Pak Ustad hayang ngadenge. Nya tuh. A'udzu billahi minas syaiton. Syaiton. Kalang holong. Saito nirojim. Nirojim. Nirojim tangkurak. Nirojim tangkurak. Bodoh-bodoh teh saya tangkurak. Ih, ampun aing mah. Bareka mana, Pak? Nyokot golok-golok kedeng.